blay fi baro nakashiti baningkong jung Yohanes kalanong ga balay de khot arpuwe hadu arpuar te kunta to ko bayitam ladaki jingyatib lam jungi kimpen ram yangi ngis ngosh ngain hakmadu blay ngin pediang ngin yo pediang naukat kabangi pan namarba ngi rakhe aga hukum jungu ikan mau ngila pusan alor ke jing duai bad mentaga singi pet Yohanes apostol bala itu bahaya Jesu ba itam jungu Jesu u pankan mau yangi gumno kitab sirak kalanong lai pusan dekot khandru ngi pule gumne yau bale kam kabapan sumha yau trai an pediang bad ke jing duai jungu kan kot hadu ka beneng right dre kitab power kalanong baningkong dekot arpukhandai ko ongum neru hangta kinsa khot karpar yanga re ngan nam thi kinsa wad bnya yanga re kinnam lap yanga namarba kile isi ya ga jingtep but kim it ya ga jing ting buram yaw trai pet hakawi galyang hangno kumno balai agono goro kom ublein pediang jing dua jungi batsa kawe ga jing batai ko ngi balai pediang ke ngin pusan shushu halor ka jihikai bau Yohanes ula ayingi ajutam barimru don sirak re khamtam Yohanes pen bayitam ka jing yetip lam jungi kimpen ramyengi ngis ngana ma duble de bun mangingi perkad uble ubisharingi uble lekumne uble kumtai no jing yetip lam jungi kimpen ramyengi te nginam kuslai mono bopet kumno kiwe ki bisharingi itu boro jingyetip lam jungi but ngin yo pediang nau kadba ngi pan namarba ngi rakhe aga hukum jungu tada fi belasnga barbor kini ge jingkai fi kasnoman kasni but net scam kilo sunturu ke jing kol dor jom kakti jungu play ke jinge de jungi but kakti jungu play ngi hap tim sngi ngi hap komu man kasni akti jungu play kamtam kene ga por lockdown ni ga por jungi jing pang jing stom ni don por ban puson but kamtam lele ngin ka jingye tiplam jungi kinnam pandram yangi ngin salong kiba uble unsa pediang sumhaingi te aiba kijing dua jungi kin poi shadu ka beneng kuba ong kitab sirak baru beli beren bor barok pa baru kun baru mensembo kodun kerkui